მე-12 კლასი გადის ცხოვრების გზაზე, ვილოცავ სკოლის დამთავრებას და ბედნიერი ყოფილიყოს მათთვის ცხოვრების გზის დასაწყისი და ცხოვრების ბოლომდე ნათელი გზით ევლოთ. ღმერთის მფარველობა არ მოკლებოდეთ, რაც მთავარია. იცოცხლონ, იბედნიერონ, ბევრ წარმატებას მიაღწიონ, ასახელონ სოფელი კაბალი, მთელი საქართველო და ყოველთვის გვიამაყოს მათით. Deməli, bugün bizim 12-ci siniflərin son dərs günüdür, son rəngləridir, məzun olurlar. Hamısına uğurlar arzulayıram. Gələcək həyatları bugünkü gün kimi gözəl olsun. Rəhbəri olaraq əlbəttə çox çalışdıq bu uşaqlar üçün. Hamısını təbrik edirəm. Hər biriniz bugünkü şənliyimizə xoş gəlirsiniz. Bugün bildiyiniz kimi Qabal nömrə 1 məktəbinin son zəng bayramıdır. Bugün bizim iki dəyərli sinifimiz, cavan gənc qızlar, oğlanlarımız son zənglik bayramıdır. Gəlin əvvəlcə bugünün qəhrəmanlarını, son zəng uşaqlarını dəvət edək. İndi isə səhnəyə 12B sinif şagirdləri gəlir. İsə 12A sinif şagirdlərinə, sinif rəhbəri Qasım müəllimin siniflərinə, şagirdlərinə kiçik hədiyyəsi və ürək sözləri. Hər birinizi salamlayıram. Bütün valideynləri təbrik edirəm ki, onların balaları bugün məktəb həyatına son qoyurlar. Dünən sıra gün əlinizdən tutub gətirdiyiniz o körpələr artıq böyük uşaqlardır. Bütün bunların hamısı valideynlərin və müəllimlərin zəhməti nəticəsində meydana gəlir. Böyüyürsünüz, sizə uğurlar olsun. Sizin sədalarınız ali məktəb ocaqlarından gəlsin. Hamınıza xoş günlər, arzular, diləklər arzulayıram. Çox sağ olun.
ცხოვრების გზაზე გადიხართ თქვენ დღეს და მინდა ძალიან რომ პეტიციები იყოთ. Son zengin bayramınızı tebrik ederim. Xoşbaxt arzulayırım size. Xoş xəbərlərə dolu bir hayat arzulayırım. Ძალიან ამაყობს თქვენი სკოლა. ძალიან გვიყვარხარ. გვინდა რომ ისეთები დაიზარდოთ, რომ მშობლები კი არა მთლო ასაკობენ. რა ვიცი, ყველა სიკეთე თქვენ გზაზე ყოფილიყოს და მერტი ყოფილიყოს მუდამ თქვენი მფარველი.